Drago mi je što ste se okupili i tako velikom broju da prisustvujete na ovom iznimnom događaju. Nadam se da ste uplatili listiće za svoje favorite, jel jeste? Za loptu? Ne, za borce naše. Ne, jeste. To su Moćni Štef koji je prvak Hrvatske u kategoriji Čokolino. I Moćni Štef! pozdravimo Moćnog Štefa! Dočim! Moćni Štef je nije samo moćan, nego i strešno glodo. Velim da jedem. Snora proizlazi iz kipusa. Kipus to je meni ognjenje ja, ali to mi je malo kasnije kad slijedim onog tam drugog, no. Dobro, ja ću početi sjesti i pozivam našeg drugog borca, to je Dr. Van Fuji, koji je prvak svijeta u kategoriji. Njih dvoje će se večeras uživo boriti ovdje samo za vas. Prije same predstave, recite, htjeli nešto reći? Ja vam ga pojeli, ja vam nek. Nemojte, samo malo. Prije same borbe ja ću napraviti ekskluzivan intervju. Ja nemam živce, ja bi nego odmah pojeli. Samo malo, molit ću. Dakle, napravit ću ekskluzivan intervju sa njih dvoje, uživo intervju, sve uživo. Ovako. Dobar večer. Dobar večer. Ovako, postavit ćemo vam nekoliko pitanja da se malo naši natjecatelji predstave. Gladna Štefa, molim vas. Mi smo jela druge već. Ovako, recite 5 minuta. Gladna Štefa, možemo početi? Može, kad je već? Kod ovog... Evo samo da završimo. Koliko ste borbi do sada imali i koliko ste ih dobili, a koliko izgubili? Igra, kako je to glupo pitanje? Normalno su sve dobili. Svih 158. Svih sam dobili. To je bila taktika koja zove Gladna Štefa. Taktika kako zove Gladna Štefa. Za legice, ne budem sad pričati. Smo me ne otkrije, ne? Ovo je sam pravi da ne sam. Isto pitanje ćemo postaviti i doktoru Longu. Dakle, on kaže da je on imao oko 2000 borbi i ne samo to, nego da su svi njegovi protivnici mrtvi. Da može! Ne znam, to ćemo se uvjeriti kasnije. Da njega pojedim. Recite mi, Gladna Štefa, recite kako se pripremate za borbu? Jo. Samo ovdje molim vas da vas čuju, kod mikrofona. Ja prve jutro jednog vola smažem. Tako to je bilo. Ja otvorim oči i voli već tu. Prve ovak, onda zinem z očima, tako zinem z ustima, ne? I ovako, i to je prvi onaj da dobijem ono tek toliko da mogu iz kreveta ustati. Onda krenem, onda normalno kad pojedem sve svoje, idem na susedovo. I onda krenem, i tako idem i jedem. I to je kad na kraju, prije spavanja još pojedem tak jednu i onda tak zastavim. To je najbolja metoda. I pijem mlijeko. Sad ćemo pitati našeg borca iz Kine, kako se on priprema za borbu. Dakle, on je jedna vrlo smirena osoba koja svaki dan meditira, kaže i... Aha, kaže da satima prije borbe sjedi na vrhu njegove najdraže kineske planine Sjemenđama i da čeka izlazak sunca iz kojeg crpi energiju i tako dobiva snagu za borbu. Daj gluposti! Recite vi meni koji je vaš uzor bio i zašto ste odabrali baš taj sport, Gladna Štefa? Moje uzor su bili sakrenja ribom. To je bilo moj susjed. On je prvo
graben tam neki tip, no. I ja sam krenuo dana i kako sam krenuo, tak mi se omaklo, jer ja, kako velim, puno jesti, njega sam prvo pojel, no. Ja sam vidio, no pa to meni ide. I tako sam počeo jesti i kad sam skupio dovoljno s noge, uletio sam na jedan ring i dovede sam do hlati se prvoga tog, ovakvog sam pojel, ovakvog sam prvog zmazao. Danas se neće oprostiti na život. Hvala lijepo. Doktor Von Puj, recite zašto doktor? Doktor Von Puj, ajde on daja to! Dakle, zašto doktor? Zato jer voli spašavati druge ljude. I recite vi meni još, šta vi jedete prije meča? Dakle, jede rižu. A recite mi još koji je vaš uzor i zašto ste vi izabrali baš taj sport? Evo te pojel, znači. Dakle, njegov uzor je, ako sam dobro shvatila i razumjela, planina, jer on u planini voli obitavati, onda ptica orao, jer orao visoko leti, a on sebe smatra jednim vrlo dobrim letačem. Ja sam sada ovako, ja bih... Sada nema problema, kao pizza bum ga odmah spremim, no? Samo malo, Vični su mi na sebi, no? Kaže i sirova više. Ovako, ja se nadam da ste se opredijelili za svoje favorite, jel jeste? Da. Jeste, sad ću vam ja podijeliti. Podijelit ću vam trakice. Žute trakice su za doktora Bonga, a bijele za gladnu Štefu. Kako ću moliti oni koji su za doktora? Ja za Štefu. Evo ga da ja podijelim. Ko je za doktora? Što se naredi? Za doktora. Za Štefu. On koji si za doktora postoji. Nije da se pretim, ne? Da sam i na ljubih. Kako pobjedi? Ja sam za Štefa. Ja sam za Bruno. Ja sam isto za njega, ne posjeća na nekog. Štefano! Štefano glavno za sebe. Za Kineze. G618, ekskluzivni intervju za vas vodila je Pipona. Halo! Ja, kako mnie zgromi!
predak po trgu tu šećer. Sad pogledaj Ja grem, kopavam i onda što se uzeo, ovo nisam sada kako pomišljam, ne? A uvijek s Čekićem treba grunto okopavat, no pa idemo. Pa najbolje da se vidi da se mi zajedno to kopamo, no? Kako se ići je bolje nego da ja sam to idemo kopao. Šta pravi? Dragi moja. Ajde riža, ajde fuj. Fuj, ajde 2 kila riže ako ješ. Reća. Zar već? Ajde više. Pa idem ja Boga mi auto. Mene mi. Evo, stavi nam stranicu. Dimi se antenu. Aha, niši me zalogaj. Da ga ne vidim. Ne, ko je to je? A crveti već. Ko je to? Doktor Zločko. Televizor. Da, televizor. Televizor. Doktor Minimi. Pa ništa ne čuje. Doktor Zločko. Gluhonjem. Doktor Zločko. The dream game. Interpretation. Now read about what the image is represented right to analyze your heart. The house is your idea yourself. If your house is old, you probably do not like change. You like traditional things. Nikola. Have a fire. If your heart is warm, it means you are quite confident with the high options of yourself. If it is filled with wine, you are a pretty gay. Sada ćemo imati jednu pauzu u kojoj će naši borci vam nešto odsvirati, pa ćete se uvjeriti da su oni dobri svirači. Da, možeš. Njihovi snovi budu. Šteta će pasti staro ove. Za početak. Ovo je gigantski špageti. Na gigantski špageti. Dobro si jel na gigantski špageti. Ako hoćete doći Stora ugla. Stora će Kunne vi få...
Bruno, ko je to? A ko je to? Posebni ubijte slice. Vedi gnezdo. Koje bo sluš? Vedi najdra. Kad je u koli u trećoj rundi. Odi onda Kasperca. To bom ga počesal. Gledajte, kako se boji? Tono, kaj meni treba. Da se šetva boji. Mogu ga sad počešat. Je moje. Riža. Ili mu poslije pokrut. Sam se vozi. Evo baš. Da. Da čujem kako navijate za meni. To je gladna šefa. Stepe. Neko. I drugie pieśne o Madrycie, Nazareno, Sybaja, Samoja. A one żele wielki nosi, sobie żart. Dakle, to je bilo to. Sada ću moliti da oni koji su za doktora Vonga da dignu ruke da preborujemo ko je pobjednik. Stepe. Josip 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a za Štefu 3, 2, 3. Ja, nije za meni. Mnogo se dobro. Proglašavam pobjednik je doktor Vong! Ja bi sad medio. Zagovorite sad istinu. Kad se budemo igrali, no? Nema više sad regionalne meškine, znam što je to potpore.
oči ima kad dođe. Ljuta mi oči, no? Jesi, crvenio, isto. Ne. Čače, nisi 5 minuta ništa javno. Noći njena gleda. Evo, meni je pokazujem. Vi to ti Kako lijepo vas je Boga meni? Pa mršav si. Kaj? Kontor? Motraj da je već probao. Daj ga po pravo. Ti da ovo stavi. Ajde, važno. Kaj ste vi svi za ovo zašte? Mene neko ne damo. Ja ne možem. Ajde ti. Trebaš misliti sa pametno. Nemojte da sada staviti na ceku. Kako se zovete? Čekaj, kako se zove? Možemo, evo, biti pijani. Ja sam pijani. Znaš biti ja. Ja moram se Grupa Iren, ja! Daj šuti! Bruno, zbaci. Tako kad je bio stvari, ovo mi se sviđa. Hvala sam svi ovdje. Idemo i mi stati. Sad ja ne vidimo tebe. Tako,